أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waishilizi wanzani kao ni udunga matangazo ya Daula Tropic FM. Wa huu watiti waume washe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo tarehe ndaru rambao ya hoa samahani rambao juma le 3 janvier 2025 usiku mtukufu wa dini na ibada na rehma. Usiku wa juma wa leo ze baraka ze rehma zo zinji abangenga kusudia wa Komori. Usiku mtukufu wa leo ze rehma za Mwenyezi Mungu ziwaendelee rwalo ndani rwalo bonze. Rimwambie nuka kozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi PPA au Boulevard National au 3e arrondissement ya Marseille. Asihazi hauhusi shwaria wadile lazimuri mnikenize haki za kibinadamu. Gamrengo esho bashuna mine sitinku ya habari za Komoro. Sitinku ikose wiste isi ufanya hazibazima. Neze siti boko ripatana na ojuma ufanya hazame matangazo ya wasam demze into sana sana. Amrengo esho bashinu na mina Madam Sahiba Badruddin mwanzishi jimla wa hele Daula Tropic FM ikamu jondo Marseille di kopla Emana nyasi dayaya Nana emana nyasi sule Bouygues Telecom Risefero Nkazi. Le grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maïcha Touré, grand notable Moroni. Rudi riunganye ritsanganyie damina Mama Ilma Paritina Madaswali Paris Madame Dr Dada Marseille. Rimwambie nuka ngenyao. Thumma ngenyao. Usikwaleo inu watu kufuanzani nga sina mada nne banu basi ya riansi banu. Imadai ya handa aninga rujua ufanya ze investigation za hatu yani alura ya kimanga investigation. Ishkomoro nga rujua baka upezo wa mato wa hatu sisi Tropic FM. Ho upezo wa mato wa hatu rifikiriu rifalikiu ye mahala yezi ya fakhamata raisa al-Aqid Uthman Azal Athman yanzo yende nane mtukuf SG bwana Nur El-Fatihu e mahalaikao hafaliki ngwendo ni mahalaikao hafalikiwa nganzo ya behwa izo pia za investigation hizo upezo wa mato wa hatu nyinyi wa habari za Komoro ndizo mjo kaza yao yo de mada ya rihansi banu rijimlise hakayo haki ya hatu tankisi wana wa Komoro tankisi watangazaji wa Komoro ngari aminuka nga sotere hunu ili rifanyaze investigation hizo rikensi rudomo ni sani zo rafikiri ekeito kama jambi linraro zikiri yabo mtose ekeito kanzi made ya haja shangari aminuka zindambao biidhnillah rikena muri zione tosa na salam fundo watu Musa Muhammad Karila al-Ustad kango jongo pari tosa na salam Abdul Maji Abdul tosa na salam grand notable Manama Samuel tosa na salam na mpartage mission ni mahia banu ni mjoko hea mrudi mkensi na zinu zi investigation zinu zamba banu joko rambao kamkini ziende za fanyishe mkini do pezo wa matu de heli riona Nur El-Fatih mananyasa SG ya panga ze barna magizaha ya mzoya lekeze yensi hususa dele bavulahamu ya fanyao ze conference ya hansi mipaka ngazgol jitara jamu banu rimonisenuka mkini izo des investigation zatu mkini upezo wa mato wakitangazaji tosa na sala rudi ya mada ya bili jo hansi banu kikao karuna wakati ngarjo urongoza ye janibu
baadhi ya wandu janibu ya heparti sese ya Aisha isiwa itukufu shanzuani riwauzi sema suala ngamzabodo yode made ya bili ngarjo uzisa ranguma kadr ranguma peizabahi rango wandu wa siasa wa Aisha isiwa shanzuani wankidiu wakubaliu ya siasa ya heparti sese ngarjo usama suala bali yode made ya bili yararua tukufuanza ni mdunga matangazo garjo huzisa ema opoza ikao wajo kana muo suala lararu ekaito kazini rahaba zimkinia ekaito kazini rujo ushinda retekeleze banu ngazoloza mkinie ngwajo hurenga decision hili ngwajo kajana mnache wodo pezo wa matso wa hatu Tropique FM harumo mpango wa hatu wa skole wenu tarehe ndaru ya janvier mahazizidi na 25 bushiri yao wa Komori khairi na amani na ibada ni matangazo yao mizimbo ya tanue ya vehe haruma mahala boko ikawa wandu wakanti ngwarishili yao wadojua kaba kanti mrurongo kamgwa benze mguyare nkebiswara na maste na upezo wa matsorongoa rionese etala nana wasaya wadunge zinurambao ikawa gajo uhansi daraja ya msomo hosonimo wana warangali yao nano wanzo some bana okanga wanzo some mkini zende zedua riomba bano watukufu wanzani mdunga wa matangazo ya hele dawla Tropique FM ngabo diver ikaonga Joseph Mbihabanu change zonga zo kambref ni zongizo très costaud ama diso emada ya nyansiba investigation upezo wa mato hangu kiranya mkomor kimtangazaji mkomor uliyo harunga ya Juzurul Kamar uliyo harunga ya terenu emakatianu mrumdu hazi wahe ematangazo ni aminiu izo nafanya harunga yansi ni aminiu kanga mimingoni mwandu wapanga wandu walio yabo walio harunga utangazaji walio Komor ni aminiu kihazi inu tifanya mahaminji ngamfanyo investigation yangu au pezo wa mato njambilwa njafikiriliwa shandami izo na mabiano banu ngazi nruhusu ni mwandise ni bwa Komor tosa na salam tamba Nur El-Fatih son excellence SG mahala ya fanikiu yendao mahala nzawe kaungwa nzo ya vewa ngujo hisizia président de la République ngujo hisizia président de la République sabinga mjo nsinle namro asibabu hili ze investigation za hatu opezo wa matso wa hatu ze kalkuli za hatu ikao siwanze siasa hili ikao siwanze matangazo yanu mtukufu wai handisa conseiller wa president Azali Asman kabajarira muda hashanjewa hanikiwa le chef du gouvernement uone uko febandia ya rais bwana colonel Azali Asman ya hadungwa ni SG haka i gouvernement ikihale si hamba le premier ministre kabajidura muda vaja votiza mawakala ikao katuzi amini karna porzi kubali kajakaya mingoni mwaka ukalkilewa ukaya yajende ya presenter le bavu amma babu habiswara na upezo wa mato wa daula ne ekipi ka wizingiza colonel Azali Asman ne ze fikra za hayeye labda Nuru El-Fatih haukange na vision ya badia ngari aminiu sisi Tropique FM swa haonesa haonesiwa hauye muwa daula hauye ekipi ya zingare muwa daula yoni saukaya ngebidiu Nuru El-Fatih yani kandida haruma lejera la hambu yodo wakati ya jo hizo daraja
ikani kiwa uaminifu nelejera ya mangondo ya wasili daraja ukamfaume mahala hili honda burao tosa na salam ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya sojo kadhahir ze micro za Tropique FM ngazi pepe yao leo le 3 janvier 2025 asihazi hauhusi shwari ya uhadile la dhumuri mikeni ze haki za kibinada ya fatahu ya razaku ya alimu ya khabir mwana manera ujiundo mbabani tosa na salam amadamba professeur jundo singani tosa nam waruha wende wambilwa aye wendo ndoi he barnamaj za pangwa timambia likazini investigation zinu unumpezo wa mato basi haujimli ceremony seni ngujwe henda député direct Nour El Fati SG son excellence basi harumezi sabu zatu rionao na upezo wa mato kaba bira muda mshashi ngujorenga yesuplia wae ya mheti député tabazi une estimation zinu investigation unu pezo wa mato wa huonesa hizo sisi rifikiru Tropique FM labda ngabo wandu watangazaji ngo fikiri tena hauzinu ekanga sina mweka mwabenze ngamjohamba zinsi zamba haunga mjomba ngabo nukta za tawa haunga basaminga mjokazi na ba ngabo nukta ko ngavyo kuparania haruma daula ya hatu basi ekaye suplia waya saende député Nour El Fati Gujenda président de l'Assemblée fikiri zungara fikiriu garoni sao garonao ani zupia yomitango ya hatu na yo haki ya hatu ndo mtukufu hamandoi rionao zele daraja ikao nguzipuo nezebaru na maji kao wanzo ya zelehe ya zele hao haruma lebavu nizo ya zele haruma enti président de l'Assemblée tujua nga bajo badilwa sharia tujua nga bajo bulwa article tujua nga bajo badilwa mbanongo yabo Allahu aalam kujonda renge msujua maha msujua mezimili msujua mezimiraru Allahu aalam wa rasuli shaizo fikiriu bandia gujokani assemblée ya ujoka vice président Mustadran son excellence Mustadran Abdallah kabana ubira wakati gamambo investigation upezo wa mato msujua kabana ubira wakati mwingi msujua kabana ubira wakati gabajo badili na nukta ya kidaula haukao wakati hiyo Nour El Fati hakanti hasharia hakanti harumelua if existeo haba nge raisi wa hele baraza ngujojo ka raisi wa he ejezuru al-Kamara Muntahida wohurongo wa artikli yabo harenge ya interim ya fakhamat al-rais colonel Azali Osman al-Aqid Osman Azali wakati hiyo harmazi investigation za tulioni sawa banu no pezo wa maturoni sawa bwana Mustadran gujoja urejei président de l'Assemblée tosa na salamu do za hatu tosa na salamu do za hanyu izo pia yo mitango izo pia izo yani de cœur ya hatu de irambi yao izo pia boranzao yensi haukaya zinu rambao zinu ngari fanyao dauzo rilauze rione ekabo akomoro ngabo za tawayabo yo haki ya hatu ritange jwa kutanga wakohe abantu wamba ekenga bazamkiniha ngamjohamba bravo na singa romba Mwenyezi Mungu rikenamuo ekamgwa benze rizishuhudie rione zinrahaba hopezo ama watoka ngari aminuka siasa yenu si hijua mbabi ngari aminuke matangazo yanu si hijua mbabi wakati mwe daula ngujojo ndarmo vumsi
ya renge ireleve mheshimiwa Nuru El-Fatih hauke barnamaji yaloniyo ikaongare mombele oduwa si Tropique FM gari mikao upezo wa machalonu oze conférence de presse ikaongare zidungao afana juzi shwani afana leo mjwaezi ngena ndongo ya faliki yanzo ya zirende haruma lebavu gamombo Mwenyezi Mungu nsi hata bakinyum gamombo Mwenyezi Mungu yazifanye inde mana batu jelezao yinu wakaya ze hazikao Nuru El-Fatih ngu zitonziani wa hazita haruma shitwa shaha nguziniko daraja nguombo Mwenyezi Mungu ikao batu johamba ikamgwa benze haruma lejera haziza president de la république haziboko mrunge naye o rais wa daula si haziza député haukaya mahala kango nzendea gabidi izondo maboko ye muwa daula fakhamat ar-rais al-aqid Usman Azali harumu rangu 99 ataje raba haziono kaja paruziti ya fikrani harumale jera lahambu nado gabidi ya societe yamba ngujo ngombo Mwenyezi Mungu ba kreye wa hazi ngamwishia ze barna majaloni zo haruma ze meeting hukaya sheisi wa shambu shinu shiningisho na mavuna agabilo msiru izo pia ngwambo izo pia ngarombao Mungu yake nabiswara kabati ndatio meduambi na hizo ngazo rais wa daula abenge rihati namna inu ukaya labda biidhnillah na sisi ngaromba Mwenyezi Mungu Nuru El-Fatih SG ikeze ngo stanziani e vision lonio yamba wa haruma ze barnamaji sahau haruma ze conférence de presse uzifanyao hambu mgugu jo babiswara ufanye ze ndongo ikao izo uzambao ekamgwa benze handani dokanamuo rasirawe rizione dhahir na izo haziboko zokaze fanywa amma bese inde mbinga hurumani Mungu yabo karna jo hunu hasi Tropique FM ana karna jo hunu godo pezo wa matso hatu akanzaru onese ukaya mkini dena mnai mkini yo des investigations za hatu mkini godo pezo wa matso wa hatu mkini godo babufu wa hatu mkini zikendabo shaze njema ngari ambao zikeza kweli yazifanya shaze ndrao ni sale bwaniso la ukaya rumezi ya Tanganyika ya balezi la barnamaji aloni zo ngarabokambe seli nyindei simonisani ndo ni mjoko herudi mhe simwambiani uka mkini manaho pasengo jonda direct le bavu kabati esuplia wahi sababu jonda au palais du peuple yake député Nuru El-Fatih SG Gujoka président de l'Assemblée wakati mwizi maha msujua tambazino estimation kange président ya wasahara ya wahisange na gamu ya haju hauka hanikiwe sharafa shahensi lebavulahi limika uaminifu havotewa yabange na parlement yujoka vice président Mustadran wakati yoge baje bafanye mbihano wa wakati wa utsahili bafanye article kao gazuruhusu harume constitution irumishia hema kati yanu yafanywa rangu 2019 ni mhu wa daula kujojo humika za dhamana Nuru El-Fatih ya NDC ya daula bana Mustadran mheshimiwa mtukufu yarudi arejea hiyo president de l'Assemblée haukaya emanunoni sena mneno hamarabi ili hararu inge sidena mneno badi mtukufu wa Mustadran kajajo henda député badi mtukufu wa Mustadran kajajo henda député hauka Mustadran sideu jukenda yake si député Mustadran son excellence huo de rais wa daula Maudu Haruma Sheisiwa Shamzuani Sheizo ngarjo uzisa yode made ya bidi badi kandajo la député
kakana korudia rejei sababu wopezwa mato shode shefu basha hangu yone raha za hatu ani sisi hakayo haini maana mkomori uono uwezo ngena haki ya onisena mnalo Mustadran Abdu mheshimiwa kajajo nda depute na leo hahelelea ukangu shindano na wangu kao wapata nao haruma mkabala wasima dalili ya raru mwono ke mhuwa he daula son excellence président de la république Azali Asman haruma ze mitingi za heze nyichaguzi ko karchuzi kubali zinu nyichaguzi ko gar aminu kanga na ukanti jana hanji yaho mjini sima rumaele bavula sima haruma meeting ya Mustadran Abdallah mwishie makalma mayarogo wabo mheshimiwa Colonel Azali Asmani haonisaka juzi 2019 Mustadran hakawayeche leo ngujoko shindana na wangu na mfanya hata yende ili rjertimizi ze proje za hatu razandisa minga mjuzi sobangu fakhamat ar-rais mkana parlema ya Mahamit Sanu ambese abanga joko homezini ambese ze tambu za pare zilio harma ze kapitali moroni gazjoroha ambese yenga barjo hisa ali ekamwa bende parce que zone zedu namba osha ekaya barnamaji za uhende santi kwezi mheshimiwa kwezi rais wa daula kwezi parti ya serse e bahati mwayuhura rangu 2016 surtout 2019 makana ma gouverneur wa hanyu Mahamit Sanu makana assemblée ya hanyu watsomba bahano kao mkana mraka mziani ukampaka mkena majorité à l'assemblée ngemtimizize izomandisa ambesenga joho mwezini fatahu ya razaki alimu ya khabir kapswa raya rambazinu investigation zoni sao na unu shahidi ngaro honsi ubano even langa jokanamu shatkanza tekeleze zinu ka ingezinu na hamba kazitu lola na nizo badi mtukufu Mustadran kajajon tia candidature ya député haruma le bavula hahe ikaonga bojoto le bavulo moti ikao we mingoni mo wana wakubali mwahe daula ikao we hatojojo kanti ba demanda ihisa ya jani kiwa ministre premier ya jani kwa wizarabo ya yurumi hata Mahamit Sanu hata 2019 ya rudi yani kiwa yatie urais wa he nchi ya Komoro rihansi upezo wa mato wa hatu wa handani ze investigation za hatu za handani garjia wa harumu ya bidi watukufu wanza ngaruzi sawa na nyasi weshe siya tukufu shanzuani parti ya SRC parti iliyo pouvoir lidona maha vanu yeke mhuwa he daula hachagua Mustadran Abdallah président de l'Assemblée mzamani candidat wa hezele za voti za madepite chozi amini rusojo porozi amini yeka hamchagua 2029 nguko kandida ya wakili ya Komoro enyi wangu wanzwani watukufu wa sheswa shanzwani wa he parti serse ngamjohu mkubali Mustadrani atendee masiwa hau wopezwa matwabiliri muzisa wani lo suala zanogonzaba wazinu wa Komoro zinu mkini hamdina dunia untima yichu hamdina dunia mkini ha njababili ndaru haunzima neshanga wazo mkini hawamu ngerudo katsena mnainu si walukangarho ngaru tubileo wa Komoro rionise zijiri haruma yetsi c'est facile si uzise wananyasi inde made ya bidia nzuani wananyasi waishe si watukufusha nzuani ikao eturu ya kahurengwa haba aini nikwe muwa he daula raisi mkomoru ikao hapuhangazija inu ikayaheshe si watukufusha nzuani shaba wafanyiwa constitution wakubaliana uka na wendelee wafanya mahakume 2029 yenzuani jeirume
mahakume tena yeke ichoka wanzwani wananyasi baadhi aminiu ye siasa baadhi mlio harume parti serse parti ya huwa he daula al-Aqid Uthman Azadi yeke ichoke rais wa daula hachagua bwana Mustardani Abdu hamnika hamtendeza 2029 hatendee daula represente ukawaide presida wahe daula ya Komoro ngwendo kandida ngamjo hukubali hau kamna hukubali ngamjo huridhiwa hau kamna huridhiwa rilawa haruma imada ya bili alatilo tamatilo bo enzamani ngari uzisao ima opoza hau jimlif pia zinrabao zinu ngabo wandu ko ngarondo mrikina mwa wandu babirao ngabo wafao ngabo shalazimu rizuzi se bakwenda mkiniha mana masabahu din to sana salam enyi maopoza mlio kinyume neezi ya Colonel Azali Asman fahamat ar-rais nanyi maopoza wa mwali nanyi maopoza wa Nzwani nanyi maopoza wa Gazija nanyi mrukao nga mremawe daula inu enga mjohu subuti mre mwende haruma voti tena zijohu bale Cour Supreme inu zijohu balia eseni inu enga mjohu subuti mwende haruma voti za uraisi vetina ukaya ye amiseki enga mjohu subuti mrese voti Komori yabo vetina ukaya amiseki wala waresaze voti za 2006 wabalia zembazila enga mjo husubuti mwende haruma voti le jeshi la Komoro li surveiller voti za uraisi haukamna mwende haruma ze voti hizo haonga mjo hupara gamjo hufanya ze kalite zo nsipia hata ze voti hizo zi surveillelwa ne amisek ne owandu wala dhimwa surveiller voti haukamaba ngambo hao ngamtongo huboha suala ngarimuzi saoni lararu watukufu wanzani mduga wa matangazo ya Daula Tropic FM zemada ndaru nazitekeleza banu gizo ubu na tahu na nyinyi na mrengezinu myehe bazinde za kwelizi na baoba na zinu la dhimu wadogo zisiwa haukaya ngasina 25 26 27 yawe manda Colonel Azali Asmani hisa yabo wakati yo wo kamba hiyo ambao preparation enga mjoho enda haruma voti tena betina ukaya le jeshi la he Afrika wanurambao amisek wajohu balazemeli za hao neze bato za hao wajohu surveiller ze voti hizo ingani tayari 2029 wajohu kahai wajohu kanamuo rawalo harume daula rawati harume daula kazoti pia wabira nao ingani tayari le jeshi la Komori aende gendarmerie police nationale wahimileze voti za uraisi 2019 yeturi kaonge ndao Nzwani nyinyi maopoza ngamjo ukatiyari au ngamjo ufanya ze intervention hauze kalite no starabu hanyu hata ze voti hizo batike mwana jeshi mkomori ujozi suru ani ujoka utonji ya birorang enganyi tayari ye Cour Supreme ije itoweze natija zila mahaba ukatsi dezila tena Cour Supreme ya kanti yabo enganyi tayari ya seni ike yabo 2029 wareseze votizo nyinyi haukamna ukatayari Vana 2029 bosoba mwanama ule bama doambia wandu wanu vana 2029 nga wandu washida nao washindana na Colonel Azali Asman rangu 2016
hata je unda ba kangwa unamu ngaba joka bautiro ya sante izo deze barnamaji izo ndogo za pangwa izo ndogo za sazahantiwa she ujue Mwenyezi Mungu cha watukufu wanzani ye barnamaji lona e parti serse shinu shiyo washanzia tosa na sala shinu wanziha shinu kabati inu motorut inu ngwafile ucha tosa na sala garondono vunziha e parti sersenge no vunziha e parti serse parti nkuya hemwa he daula gendo evunziha haukamuono ukajana wafanya conference de presse ya wanazijana makadr wa hewa shili wabatijau anitiwa toso wana kantina kaangalia gamungushuroni khairi na salama holiho komori ngabwana ngwanzonde wangariye makam rais bana Jamfar Hamada ani iroho yangu inonesa sura ka kweli ya komori ngabwana adamu boko ngwamba njushie tija na do ma 5 watolo harme parti serse tena watu regrete tena wajifereshe yao watolo harme parti ukaya wararilwa wabatijao na ongo tayari maisha hao endelee basi na ukaya wafanya hazi daoni mhuwa daula shaho wanilie ze haki za hao wanilie lebavu huamba katijao wakombe wanu mana wanu wakombe wasekulwa ne parti serse watolwa shango mafier na ongo ma kandida ngona kandida wa hao ambao harmaze legislative za ikao kartuzi amini voti wako kartuzi kubali shawamba mpakani ndaona kandida wa SRC lazima wamshinde lazima wamnise ukaya ye washili yoketo nyamisi wajao ya fatahu ya razak ya alimu ya khabir nam gamjio harma wamva wa ministre Jaye Ahmada son excellence waziri mzamani depute wa hele bavuluka haini mpango ya kahufanya daino wananya wanu daine makadiri wanu hakadainao shawallahi jabingoni waziri woi hapara waziri woi hareje dingoni waziri woi bengwa za ndongoza kautsenga sakena no wananya hata wapange kandidaturi inu uende waziri woi labda hashangaziwa ambabi labda ngurio hareje dingoni hosoni mwananya hawambia ukaya nge waziri kajanda hareje dingoni hajokanga neno wananya au kaka mingoni mwaka wonse aka atijao depute shata wotiduo ramchagua sha waziri mzamani wo ijaye ntishagaye bwa komori ntishagaye ni wananya haukaya weimingoni mwema dhamana wa hentio shabo kabala wa mashakili hajofungo hakahuria na wolideri de mingoni mwangu wa hansi zijishahidi mbi uide ya sinya uide wizara ya sinya ye papia kaonda itowe mbeni usiku ya maulida iwarende daka Wei waziri ya rumisha mahamitanu wanu yabo hao nisi waka eka usofanya mza woi mtukufu woi ya mshida Burhani Hamid son excellence president wa hele baraza la mawakala rimuheshimu pesi la hambu weidi ashinde wizara waziri woi wakati yaka harumezi asambi ya vice president à l'assemblée bahi haka ukontra chefwae asibabu do msiri ula muonao wa komoro wa swali yao bije ya hajabala zemali hizo za kanza zimenyewa madepite wa kabala wa kontro wa hemu wa he parlement mtukufu Burhani Hamidu bahi mingoni ma yeye Jaye wa Hamada
haka contre sha Mwenyezi Mungu nize biswara za mtukufu president wale barzala makala mzamani habazinu mali ngarjo wa msihiri wide mwinyi yende hapanga madepite contre chef wa hai kabaja kirishawiri umsihiri president de l'assemblée hawa hataula nguo beshelea ngojoka beshelea ngujo eshelewa ezema za hahe no uraji no huramungu nizo ikao nizo yafanya weide mwinyi baadhi harambuo kema depute wakao wakahum kontra mbahata ewabili mwahe mheshimu banu mingoni mwa usiku mtukufu Burhanyamidu hapare assemble madepite wansi pia hawambia mwahe daula mzamani bwana Iklilu ukaya haringa mando mfanya motion de censure ani munto ngam amini banu ukaya motion de censure hiyo na muifanye na mimi ngam njorudinda jeibanu harumale bavulahangu mjovotewa ya fatah ya razak president de la république hareje digoni voyaishia pesi la hambu ya baa haba ambie madepite wa ukanga muni kontreo muhimi mwamba kama ndo mfanye mwesio ena mfanye ngam njore jeibanu ko zijo huja zijo kasiridi ko zijo tsataya studio kadhair ze mikroza tropique fm ngasi pepe yao au 3e arrondissement Marseille asihazia uhusi shwari au hadile la murimikeni za haki za kibinadamu yuhasada watukufu wanzani wa marengwe timambia nike parti CC sangene vunzia e parti CC isange limoje wandu ngende toa wandu le 5 wahe lebavu wadungwa hamarafali vawa bagasi tayari tena kwa tu regrete tena wambe banu wafaliki watu wa example yo les arendo karihila watu wa parti izo les arendo ministre wa finance mzamani ngomri kadha wa kadha ministre Shehan haini mru izo deze mithali za ladhimu nyinyi na mwambia ni bano pezwa mato na kaumonisani banu ukana mkensi mfikirindo nyima opoza na mkensi mfikirindo inde mana hautahani baila nrudi mwanise kamingoni mwenti hiyo ya gabiliwa ni madame la présidente Mwanaisha Jalali ikawa hambangu anzo ajaru menti hiyo nguitaho manangu harambuwa ensi tena gwendo mbio tena ngena ze kale za haya zihansi madame la présidente Mwanaisha Jalali son excellence mheshimu si Tropique FM au kangaro nao ni malaika odo ya pasuwao hambenti hiyo ngwanzo igabili bali yajiaoni sokaya mwene kamsina gina wanadamu wengi wajotoa nti yo haruma krizi wajotoa haruma nti yo haruma tabu za mwenje gina zebarna majiza watukufu wanzani ngabo mnaijana soi ikao haroswambio jana wamba washamsudini wa shinkanzile humjini tsini mwashongo uomro wa serse mbigoni maze staff za serse hadungwa mwono haruma zerezo bahari ahimi haruma bunjilio harumengu wengwe akaufanya menasi za Abdusoefu na kadhawa madhamana madao kajaruhusi wa njie jana tsini mwashongo haruma bunjilio la serse zirongo hizo wakamba udiro timambia nikawa serse ani mrungu ono kaya zila wambao wa maharibi wakati gazidangani hao haukaisha tonga iwashili waja wanjia haruma difficulty shatonge washili haba hinu ya nguha mana wama dhamana tenanga mjue mzima ulona fond ikawa mingoni mwa wana wahe parti serse madhamana ya shatonga ya washili ya nguha leba vulo watolo walo tayari ikawa nga tayari hata wafanya parti ya hao
dabokaya ezambao haba ha ka parti sese mwatongo ja wakili uka mru fulani de wone ya wakili basi oshao washia haubo maharibu shaka sinola rabamba yabo parti geno no vunzia parti geno ye koza ngamo ze declaration zifanywa ni wana wa SRC ikangwa kozao ngabo washemezao ngabo watolwao ngabo mbobahi yabo rikanzani mvumuleni kwe watukufanzani upezo macho hatu rawani sabanu ze investigation razoni sabanu haruma ya siasa ne hawa ikawa riyamba ni mahiyabanu ngamjoru ni muishie izo rahamba rionesa bado ka upezo wa macho a investigation ramba mkini mwana nyasi Nur El Fatou ze barnamaji alonizo mkini ngujo wasili rais wa daula hauka ngwendo depute ekaende depute haunru ilango endo direct katushina na mruhula gujo henda gujo renge suplia wahahe ya mbehe depute ya baki president de l'assemblée wopezo macho investigation rizambao ya baki mwizi maha Allahu alam ngarifikiriu vice president ujokaya Mustadran ngarifikiriu maha mwizi yabo ngabajo bajiliwa nukta yabo za sharia zinike fursa hauka wasa hundu havotewa yabo haruma daraja haju na yenge na barnamaj yalonizo ikawa ze barnamaj yalonizo sisi ngaramba ukaya ikaga depute ti barnamaj ajoshinda zifanya shange yanzo yake rais wa daula au kange na programu ya zitia hususan lelejera wakati yo bwana Mustadrana ngujorejei president de l'assemblée vae yanikiwa ye daula Colonel Azala Soumani yake ahli mashawiri hauya birliwa nge president d'honneur izoni zo sisi rafikiri riuziso na nyasi wa nzwani kaitoka vanu na 2029 ngam aminiu ka eke daula mhuwa he daula hatoa candidature inu ya hemana nyasi president de l'assemblée hamba waide wendo candidat wa parti serse ngam jo mkubali akamna humkubali na zedalilu mmono ukazemitigi za fanywa pia haruma Komor za husu zenye chaguzi kao kartuzi amini zinu chaguzi mko karnaporozi amini mwa daula ha participe juzi haruma mitingi ya Mustadran ila dalilu na muono ka hata zahema nahe kajenda shangudungwa ni premier dam haone sambo ka na mfanye mwenzi Mustadran yakae au ka dorjo utimizi izorandisa ngamrudi njuzi senzabi amarabibi ukaya ngeni heli mtoka na parlema hanyu rais wa daula 2018 mkana parlema hanyu hata 2024 hisa mbesiabo garjoko hezi wa homezini mbesiawe cortegi lomoroni gejoko hisa mbesieze pare zilanga jokot manansuele waka parlema makaniwa mahamitsa nukwezi mtukufu ikeka mjashinda mwafanya mba mwenje maji pare Allahu alamu karsuja joko nisiwa siuzisa hamara yararu yode made yararu watukufu ma kandida wambao washida nao na Colonel Azala Soumani ma opposati wa uzisaka gamjo subuti mwende tena haruma hele za voti 2029 daginya le jeshi la Komoro gamjo subuti mche candidature le jeshi la Komoro li surveiller vote gamjo subuti tena nyinyi mremao yezinu yeku supreme ya Komoro gamjo kubali wende watu enatija gamjo ukubali eseni watu enatija 2029 hakazo tipi ya izo estimation izo investigation uo pezo wa macho bangu na kanzani monisenu kaya emadeane watsambaze mbale parti serse wa wasunzusa wanazijana watanu waliona lu harumale bavula washidi na wao watian warengele bavulo wamba wajo shindana ne kandida wa serse shatwa na wajo mtoa parti serse tabangeno yekase zedalilu ngamonao wakati wasaya wailalika ikariwe he sauti ya hangu yinu samanga msaho ngamungushironi khairi na salama nana bwana Nur El Fatou SG ngamurudi ni urejezi ka barnamaj waiti ya wanzo je ifanya hambu ngugu jo babiswara kamwa benzi hamade societe wamba wanzo je ibu ukahuone sando arma de conference tufanyao ukahambu ngio na richesse hambu giona ufanya conference jana mjoezi uonisa kagabo msiru ndongo zinji kao zikati yabo yemhuwa idaula harumishiha maha yabo kajaparo zifikiri mkiri ngao na vizio mimi tanke mwana mkomo tanke mtangazaji mkomo tanke mwana mhambu
ngamuhubo biswara mgugu jo ujailia uzifani ekamungu abenje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.